Sunburst flowers calling on warm days over to Hi, I'm Gitanjali Tikekar and I'm proud to say that I'm an Indian television actress since 12 good years. 12 years, 12 shows, it's a good ratio and I'm very proud of the work that I've done to date. Gitanjali Tikekar hi Indian television actress ania aparna anga kasotia ronchan kha kan lo mel shiat na ber ania aming diktak chu Gitanjali Tikekar ania kumsang khat zakwa somruk pakhat march ni som pariata Mumbai Maharashtra India alo pianga tuna hian kumsum nga pakwa alo ni veder to ani A career in Chandan chu TV serial Kya Hatsa Kya Hagiga ta changa mase episode ka changa somni pakwa chalanga adibiu na ania kumsang ni pani atanga kumsang ni pathuma kahito milege a sanjana angina changli a sahara wana achwak china heta hian lead role a changani kumsang ni pathuma Kya Hatsa Kya Hagiga ta episode za somruka changa za somsari paruka changle a kumsang ni pathuma changa kumsang ni paruka kasoti zindagi kia aron changta a hehi aron lar chwa na beraron nita a kasoti a hian aparna basu angina changani यहाँ से चलिए अरे सुचित्रा तुम्हारे उस दिन होटल में देखा था Hemizo hian kumsang ni paruka changa kumsang ni pariata Star Plaza karam apna khan alo chang boka heta hian Maya Kapoor angina changa kumsang ni pasari atanga kumsang ni pariat vela khan Sep TV a jersey na birthday na achangli a पसंद करते हो मुझे kumsang ni pariat march ni kwa a chuan pasal aneita a pasal hi tudang ni lawin kasotia changbe thau Sikandar Kharbanda ania Sikandar Kharbanda a pasal hi Komalika spy ni chin kasoti ami Indranil Sengupta kha ani kasotia changa intong ni nge a ani nei ma hian kumnei le a chan ve ve lain lawin de to bokani ani nei kum top lam kumsang ni som pariat December ni khat khan fapa neya aming chu Shaurya Kharbanda ani fa aneya wanga kumni don lai chol nu in kumsang ni som janga kumsang ni som pakhata khan tere liya khan supporting role alo changle bokani kumsang ni som pakhat khan adalata episode 69 le episode 70 ya khan advocate Suchitra Silwankar angin alo lang vele boka যে আমি রাজীব মেহরা এনাফ মিস্টার আরিয়ান কাপুর ফিল্ম প্রোডিউসারকে শোনাচ্ছেন না কেন আদালত যদি পুরে গত জন্মের গল্প শুনিয়ে এই জন্মে সেটার বদলা নিতে kumsang ni som paruka ek duje ke vaste tia supporting role thaw changle a tuna chana tharber chu kumsang ni som pakwa a nagin bagya ka Zarila Khel tia achanga tuna eng ange alandan ti endu tan po he film hi en mai chin yang nagin hi Indian supernatural fantasy thriller TV series ania Ekta Kapurin Balaji Telefilms noya producer nia negative role changa Rushali Parikh angina changa apasal po heta hian changve thawani घर के कोने कोने में डाल दो हीरावती तुम भी साथ जाओ जी जब तक इस भगवत में शक्ति है kumsang ni pali khan Indian Television Academy Award adunga a category hi best actress in negative role ania kasotia chanchat emawang khan nia kumsang ni pali a thau khan Indian Tele Award a kasotia a role wang thau khan best actress in a supporting role award adong bokani garments business lamhi alo tui hlea ama hian hesum don na hi runway in lux noya ama bilina tive ani baka technology lama hian atui ve hle boka IT magazine Blue Note tia chuan writer le graphic designer ani bokani fit nga le inches nga asang ani a acting hi alo training to a Asis Buyas Institute of Grooming a alo zir chhuak ani
nagina khan misual negative role a chanawang khan afapa en po aphal lo hiala baka nagina hian achang thaleya nagin fora ron changve tho apasal hi afakle boka apasal role hi ate zoka Gitanjali hian kapasal hian ke achievement hi min lom pui thiam emema mi padang tam tak anu puite an che that zo ka lom vak lo thin te ang lo takin min lom pui thiam hle ani ti in a suibok